arashera arananirwa, amagambo ya Yezebeli amutera ubwoba, maze inyota n'inzara bituma yiheba. Marayika azana agacuma k'amazi n'umutsima, ati byuka urye kuko urugendo ni rurerure. Amamara Yesu we, mimi nakupenda, yamamare ngoma yawe niyamamare, 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 yamamare ngoma yawe niyamamare, 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 yamamare ngoma yawe niyamamare. Uri miliyoneri Yesu we, ufite uko ubigenza tukabona bireme. Hariho umugore wo mu bahanuzi, umwishyuza afata abana be babagira imbata. Elisa arasenga ayibutsa imibyizi, amavuta aramanuka amateka arahinduka. Amamara Yesu we, mimi nakupenda, yamamare ngoma yawe niyamamare, 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 yamamare ngoma yawe niyamamare, 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 yamamare ngoma yawe niyamamare. Waba udafite shinge kugeza ubu nta na rugero, nimero yawe nubwo abantu baba barayisibye, umura ku mutima w'Imana ntibazayisiba. Witerwa ubwoba n'amagambo yo ku nzira, intebe y'umugisha hahora abantu bo kuyinyeganyeza. Amamara Yesu we, mimi nakupenda, yamamare ngoma yawe niyamamare, 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 yamamare ngoma yawe niyamamare, 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 yamamare ngoma yawe niyamamare, 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 yamamare ngoma yawe